Lepo posavinsko selo Debrc, na 60 km od Beograda, nekada je bilo prestonica kralja Dragutina Nemanjića. Odavde je Dragutin otišao u Beograd i učinio ga prvi put srpskom prestonicom. Po predanju, dvor kralja Dragutina se nalazio na Gradužini, bregu koji dominira nad strateški važnom okukom Save, na mestu Malo Duboko. Na ovom mestu nikada nisu urađena zvanična arheološka istraživanja. Žitelji sela Debrc i Provo, u čijem je zaleđu Gradužina, tvrde da su Dragutinov grad privatno iskopavali komunistički funkcioneri, pesnik Oskar Davičo i Stane Dolanc, šef tajne policije Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koji je na evropskom crnom tržištu antikviteta bio poznat kao vlasnik neprocenjivo vredne kolekcije starog novca. Kako je došao do te kolekcije, prosudite sami. O ostacima srednjevekovnog Debrca na Gradužini svedočanstva su ostavili Vuk Karadžić, Konstantin Jiriček, Milanđa Miličević, Feliks Kanic, ali država ovaj lokalitet nikada nije stavila pod zaštitu, iako još od 1945. godine postoje zahtevi za to, prevashodno za zaštitu srpskih starina, a Debrc je ubrajan u jednu od najvažnijih. Međutim, komunistima su smetale srpske starine u oblastima u kojima je njihova istoriografija Srbe predstavljala kao došljake, a ne kao starosedeoce. Pa iskopavanja Dragutinovog grada nisu preuzeta ni 1953. godine, kada je meštanin Debrca doneo u Narodni muzej vredne predmete od livenog srebra, kopču sa ugraviranim orlom i prsten na čijoj glavi je zmaj koji bljuje vatrom. Postoje istoričari koji upravo ovaj prsten povezuju sa viteškim redom zmaja. Donet je i prsten iz 12. ili 13. veka, na kome su prikazani sveti ratnici. Iako je bila reč o prvoklasnim primercima nakita, arheolozi nisu otišli u Debrc. Očigledno je da je srpska srednjevekovna baština bila nepodobna. Iako je nadomak Beograda Zavod za zaštitu spomenika iz Beograda Debrc nije istraživao, jer je navodno bio van granice njegove nadležnosti, pa je ovaj lokalitet pripao nadležnosti Valjevskog zavoda, koji tada nije raspolagao ni novcem, a ni stručnjacima. Doktor Marija Bajalović Hadžipešić, stručnjak Beogradskog zavoda, je 1966. godine uspela da iskopa jednu sondu na Gradužini, i to kao spoljni saradnik Šabačkog muzeja. Ubrzo joj je bilo zabranjeno dalje iskopavanje. Na Gradužini je narod odvajkada kopao, odnošenje kameni i ostale vrednosti, sve do 1967. godine, kada je Oskar Davičo tu dobio plac za vikendicu. Zidajući vikendicu, doveo je do velikog obrušavanja brega prema Savi, pa je tako uništen i sam lokalitet Dragutinovog dvorca, kao i stari put koji je oduvek tuda prolazio. Na pitanja meštana zašto je baš tu podigao vikendicu, Davičo je odgovarao da bi upijao energiju kralja Dragutina. Dakle, o neznanju da je to istorijski vredan lokalitet ne može da se govori. 80. godina prošlog veka Davičovu vikendicu kupuje ili preuzima Stane Dolanc, šef jugoslovenske UDBE. Njegovi ljudi su na celom lokalitetu podigli šatore i danonoćno kopali. Meštanima pristup nije bio dozvoljen. Pa tako, šta je iskopano niko ne zna. Jedino što je ostalo vidljivo posle njihovog kopanja su 4 otkopana groba. Prostor gde su se nalazili grobovi meštani zovu Zavetnjača, a po predanju na tom mestu se nalazio manastir.
Sva ova divlja iskopavanja su ubrzala eroziju gradužine, koju je još krajem 19. veka Sava ozbiljno potkopala, rušeći zidine i otkrivajući srednjevekovne nadgrobne ploče i skelete. Uoči raspada Jugoslavije, tadašnji komunistički kadrovi su sa vojskom blokirali gradužinu, isekli su svu vegetaciju i počeli ponovo sa kopanjem. Danas je gradužina prepolovljena uzdužno. Na obrušenoj litici se mogu uočiti arheološki slojevi. Na samom bregu i danas postoje ostaci velikih odbrambenih rovova, zemljanih bedema palisadnog utvrđenja, a uočljivi su i tragovi požara u kome je utvrđenje najverovatnije stradalo. Dragutinova prestonica nije jedino utvrđenje na ovom prostoru. Srednjevekovni dokumenti navode da postoji još niz gradova, još iz vremena kralja Časlava Klonimirovića, na kojima takođe nije bilo nikakvih istraživanja, a upravo sve te građevine jasno dokazuju kontinuitet življenja Srba na ovim prostorima. Istraživanja ovih lokaliteta su veoma bitna, jer upravo na njihov račun se prisvaja srpska istorija i pripisuje se Hrvatima, kojima je jedini kralj bio Aleksandar Karađorđević i što se mene tiče mogu slobodno da ga nose. A kako nas uči istorija da je komunistički režim pao, ostaje nejasno. Što se čeka sa istraživanjima i koga se zvaničnici sada plaše?